Snimaš? Ne. Za Ferragosto, znači bit će 150 ljudi otprilike. 180 akreditacija. Dobro, planiramo 150 ljudi, to je ono proračun koji radimo. A Barbara rješava klopu, jel? Barbara će 2 krmače ispred kuće od svog muža ima. Ona. Ja, čekaj, od koga to? Od Mile. Mile De, čekaj, Bog ti cijeli život radi da nabavi 2 krmače i sad ćete tu poklati. Pa čuj, 2 krmače za ovakav događaj. Ajde me nema. Kak ja kažem, ako su Japanci dobili 2 krmače u obliku bombi, zašto Ferragosto ne bi imao isto 2? A manje ljudi će umrti nekako. Ili kako bi stari rekli, nemojte doći. Nemojte doći, a moj Bože, ako organizator ima lak na noktima, onda možeš misliti na šta ovaj festival liči uopće. Ja još nemam, ali ja imam crno ispod nokta, to je isti kurac. Ja imam na noktima, on ispod. Čekaj, za koji kurac ja ovam snimam? Pa ti snimaš zato što te plaćam, Bog. Ti si kamerman. Zato što daš vino. Daješ vino, bogati. Jeeeej! Tu si milovani. Slabo daješ pa moraš još jednu funkciju imati. Snimatelj. Prestajem snimat odmah.